abacho mremu na yewe ana enche na bro na so aba feeling no afia we at say feeling no to say nyamia dom eye feeling na yes eye okay yan hwade o from 8 years edi besi enei en satraye uhu sat enema sesa ekoye ana baby edani egina ana ye koye chi enema de die ya tutu nyama mu nti amani amani na abo ayede okay uka omusi dollar na se dollar ni ntini ye brei eche so koto ade ene enumro be kwa na price na atisa okay ti uba na oni amani so asisa nti kakra awanya wo hu uka a udi be san akoso so ato mommy abina ye DCD na so se dollar cost na akayen a yen di dollar no enso cedi na ye di be ye $2 mu a na akayen na se bibia cost wo hu ni se den na de ba ni hunu se ni amanu en free Ghana ni amani nyina ye ade aye kraba nti dollar ni cost na amani amani so akoso it afie o to aso ana se usisem media means system mu an election year musu ne feeling no who feeling is 0.00 men feeling the pabia our system inside feeling here 0.00 well yeah feeling your system is 0.00 showing cost all right or 0.00 did this I want to aso na usisem then I chance about no kana about no aso na o to aso na usisem so go school na onya 100% I said promote yeah na so go school na teacher chira ade na onya 0% e be ka say ombano ma de mo su ade anambo nti shishen koso nti eza yen hye omo su ade ana omo su ndada a omo nim de koso na niam koso right ba pass ye trafa ko de no all right campaign mremu abato mremu ya campaign song bebre na ekoso campaign song be na wo ti ya wo aya wo da wo pese wo benya se ka wo beto akere ahefo mama mama yesu unapo se e do bi jibrad so yonko ye nyema boni bi e wo election ya na sia meso so ubetu san krofo no omo hwe wo omo tie o se enanum ahụ ya se yo mo like only anu se obre o so only se obre e ya so ne nya ye bre well Ghana hetim na nsia shingo so ye bre well amafo ajima gugu amafo se ya bankers e da ne obafo bankers e ya nansi shingo so say there inti somebody bribe na go to aba emboa wa dachi oba na bre ana dachi se obi a onyini a o so obi a so wa shingo so ma o rather inti menti bribe ama dachi bre well you swaju na to papa anya bribe enu na maka shiro yeah ade na yeti ekwo bi yendi dollar the dollar cost na akaye o mekwa ye DCD jimi trimudini jimi nkwa trimudini jimi nkwa na mo de control ma we nti ze wo say dollar cost na mo ye bre a jimi fo no mi mo bia de o ba jimi fo no ni mo ba jimi fo no sani a ka sam tu say yaudie bi se omu den na ma say udi yaw sa no adan mo boni ana say den shingo so on say ana aman no oman ye timo yon say ukoto ade a before no say yesi like tam so aye no niam de ma nim say niam asitie no do on say o nyini a there's no way so say ade no be won en sa no ba say be sankra and so it's like logic nyan san bi on na onya like o say no ade a we sankra o de ye esefata but say be san ebe mia oman no na oman be bre na like o ma esi etim na like pamento a na obre kwa na ye nwoma mu de da any sa na epe no this feeling no at say election plus Christmas feeling no wo say na who feeling at say we be ankoso say na etu sa na etu say na etu sa na etu de bi akasa say yaudie bi wo wakomam yaudie de bi ni yaudie ni kra de ebejini yaudie wi ntie ni ye season sa na etie December ni dura omuma ko me ba san de bi ntie de egu soje itu ba sesema na abeto aso me nzema kwan o to aso nzema no ngokwa ngete ana enwane mponte mbreko ngete dabi nzema
Baumiana na echo. Baumiana na echo. Oh no, papa no one number one. Wow. Wow. I didn't see a team $1 but $30 ma. It will can yen city. I didn't say yan ye nipa bone for. Because nipa no kwa fa de no okwa e bia $15 no okwa ba ono be person be ton more than the okwa no. I dey also on ton 10 cedis or the 30 cedis. And me so me kofa me book 20 Ghana me so me ton 40 cedis. Last 8 years now $1 4 cedis. But this year 15 cedis. Lay 4 cedis 20 pesos. So no so mama no buy na 1 cedi 20 pesos. No so the 3 cedi be kan. Nti oba entimi connect ye kwa yanim. Nti dollar na de omu free campaign mu kura enka ho. On kan the policies no be so kan de ba omi an nani abre e ko sesi akofo mu na de omu agi edi ne mpabro. Onya ba bi nyina. Nani so atane no kura ohunu so mama no ohunu. Okay. This your campaign song baby na ekoso. Ba una baby asa oti NDC dia no more ana meboa. NDC ne dia hia. I say NDC dia no ebo hit. Ba ko maintain any maintain. No, eno na oba na ka no. Na say I know they say last year dia. This year they na me who say na see release. When they last year they dey na ejina mu pa. Yeah the StoneBwoy ya ma omu friend friend. Jejireje ya dia ono na go fa 24 hours na bra ontimi ntiri ono ani jejireje. Okay. Yeah dia ma. To campaign song back where da wakoma so I will see air course because me ti e bia menti to ba ma menti ba tie. Ba umi aka na bo to mi ka be fu bio. Kan tu jawa ene wakati o. No no ka so obi so air plan so obekwa kwaji bribe akwa say election no obema basa ye bi esi o sanko for den na ka kire. San ni pa ni yenfa yensuma bulletin di nechi.